Indlalifa ngumfana nkasana isunu ngubani zabarum dum 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 Indlalifa Mandubuka ngaphi phone yami? Kathi manje ngumemeza kangaka ubungaphi? Hayi bengakuzwa. Ngizwa njani mathi? Hayi, ngifaka ama-earphones abombali la. Mathi uyangicatshila. Ama-earphones ifoni lapha. Hawu usubuza kakhulu lawo. Usubuza ngicina ngokubuza ukuthi kade ungene njani lapho ngelamuntu etheka mina. Sishane lapho sibili okubuza kakhulu lokho. Asiqale siphela ngokuyinkomithi wethu. Wena, asicela lokho kulandilela. Ubakhuza abantu bakho mathi. Yazi bavuka besenza umsindo lapha ngani ngibeyishabhini. Asambe manje. Ngicela sambe bese. Asambe. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 70, 71, 72, 73, 74. Anungathi 79 yathi 200. Ngabe ngiyakwazi khonokho ngabe aresi ngisihlale lebhenki. Wena uthe wachalo the rock ama press upside 2000. Haw, kathi singijaye ngakhe. Kathi singijaye ngeUS cross rate wo. Unoyenza igame wena man. Ha! Alright. Yabona resan siyasha dollar per day. Sesithi cross rate. Rich. Sengishapho vele. First you get the money, then you get the power, respect. Post come last. Oh my God, Ronnie. Hey, get it. Hey. Livukele ngapha ekusendlini. No, yazi bemphekezi liya lapha. Thiye ngaphi? Nothi ukuthi beliye yenzani? No, yazi benye emkhathisa amabhasi uyakomalume. Erenkini. Uliya, umalume, wena. Iria, imarume, irenkini, ibhasi, iboss ginger. My Zamba, this calls for a celebration. This means I am now the heir of the family. Yimi Indlalifa. Ha? No, uyaphendula. Relax. Wena akasabuyi. Yimi Indlalifa. Nah, I man. Zwana. You are my brother, not my father. Suka la. Boss ginger. Ufanele ufuna ukuvurelisa zukurwane zami. Alright. Abazukuru ke. Ngimazi mfana. Zama. Hadi radio alube senze celebration. Fanyisa. Radio. Chuchu masikhetela uyababona nawe banyelima Chuchu masikhetela uyababona nawe banyelima Ngithi nasitoro
Auntie, le ngoma yegospel le auntie. Aliyazi? Gospel. Ariyazi auntie. Ingoma ekhuma ngoJohn le auntie. Johnny. uJohn no auntie manilizwe zwanini auntie. Gospel. Zwana sikwenze gospel ingoma le. Lirarire auntie. Ifathelwe mbali. Ngibona lo wethes lo. Johnny auntie. Auntie, lirarire. John Fulligate. Sister. Sera singatela madimoni nomadimoni. Yabona. Kumele lenze lichivirika so auntie. Unyatela madimoni. Jama siyo. Kodwa lingachivirika lime so likhiza. Perfect. Andi muri panapa? Mina mhla amadlozi amamvele ngathi madoda. Yey! Madoda. Awena, shut up. Munhu wese ngatiphinde umba. Sikwindaru? Upakate umba. Atiphinde umba. Uhle uyabona ukuthi kulento eyenzekalayo. Sokumele unlanzelele ukuthi umele ubusuhambe. Indlalifa. Indlalifa. Mr. Lawyer, Baba Roya. Siyathaba ukwazana babuloya. Yakuhle. Guys, nyaenda kudedzera ipano. Nje kuti ndoda kukupa iwili ya baba wenyu. Alright, manje chayenge translation. Uthi yena uMr Lawyer uzosinika iwili kababa wethu as in my father, utata, iTimer, umdala, uDouglas Maurice. Bayaphuma wena. O else uyaphuma la. Sure sibili kafelwenza. Unjitha ubonke sonke lapha silinde ukuthi size ukuthi indlalifa mbani. La uzaphuma aya. Phela this is a family matter. How ma? Ingani uyatsho wathi love your neighbor as you love yourself. Ndikuzati munhu wese panapa roda kuziva kuti indlalifa ndiyani. Baba Nasi zvichabuda pachena. Ha, mana mashaft translation. Shut up wena. boss jinja kuture. Akumchere. Auko Mevius. Mina boss jinja uvara kuti anyirwa ndikamura zva. Boss jinja mina ngirefiri mukuti ngimi ndlarifa. How? Siware baba uroya. Manini, Mr. Lawyer, can you start a fresh minyan? Zoti man send you video leolia ebe was indlalifa mbanan. So can you just get straight to the point, yabo? Sambe. Unjani nkazana? Yebo unjani? Lini. Asoma nkazana yena la. Boss jinja. Ora ndeti. Hakithi now sister. Hey! John Fulligate. Stop, yenza so. Hamba simela ngayo wegate siyabe so Fulligate iswele. My name is Ziyanda. Uzizi kamahlaba uqobo kumede umnguni kayeye. I'm coming, eh? Ngingathi ngiyatshela abantu yini? Ziyanda. Zizi. Zizi, I don't care about that. Ungumntaka Barnabas. Yes, but we used to hate that name. Sasimbiza utatakazizi. I don't care about that last part. Kati manje loya kuthwani ke lapha ke? Normally when someone is greeting someone you don't hold hands for long. Mr. Roy. Uzazumsuphu nizandla umntwana lo. Angifuni siparo omelayo mina. Ithini iwili la? Hayi. Baba miyazala shem. Umuhle.
Hawu muhle shem. Ngikhaya phela. Yabona thina singamabhosa, amaqhitsha. Mbani indlalifa Mr. Loya? Ezangazi ukuthi le emakhaya nisebenza kanjani. In South Africa usually firstborn yiyo nendlalifa. And according to my research, yimini indlalifa. Hayi mutoroka. Boss kwethu. Johnny kumbe nguJames. Hayi kuthi kugcwele isitoko kakhulu sengiconfused. Mana ngivrigate. As Zamba, I was this close. This close. No, Satan. Kodwa boss jinja isisi rakho ripakichira rigqichiwe lesitoko akura moyero akupefunyuri kugcwele so lesitoko. So Zamba, iyo yodwa into siyibonile nale kuyi. Boss jinja okunye ngubonile ukuthi yazi lile potential rirokuva main character video rami so kuyabe kuthiwa angithi nazi isitoko yazi izirithi John Vurigate anyakuthi riyatrenda madam mina bengisithi elinye azize elishana ngale duze lesikoro so ekuthiwa Zimbabwe duwe. Angitshele baya. Is this all the property Dad had? Because uma ungitshela wathi khona ama-mention nama-business. We sisinyana. Yonke into ikuloya ngikaba bakho. Oh, that cute guy. He's the lawyer. Hey, Squint. Yeah. No sifuchama around here sithi mina cash lami ngimbonisa indaya yabo. Paris yadlula ku aunt. Hey John. Varigate. Zamba. Awube lokuchuma manje bijani. Hayi. Yazi, sengile idea. Hola mfethu. Sure. Ya mfethu semfikile lana kubulaya ngithola. Ene lo muntu ngiyamzama efonini like ifone yakhe ngene. Oh. Okay, sure, ithi ngiyela. Ngana. Kathandi wenza ukugezisa nje la kusho amanzi ebuya sibili once a week. Ngone so sibili. Akuchiye phansi umdlalo wami. Unono? Kata kunje. Egroupini echechi batshele mbani ukuthi lo mzukulu obuye vele egoli. Ande bensenzela ukuthi bemfake emthandazweni. Club ke. Club bengisenzela ukuthi uyabona nxa sebekuchayela imali laphana beyichaya idabu mali so. Umadubelo mamoyo ke. Abafazi belokishini. Labana bazengikhuluma lo Mandlovu. Asimawala. Hoshiya. Hoshiya. Ekuhle ngekhaya. Sawona magogo. Mbani magogo khona phona? Olafana. Henda bakani lekhala likabhuti. Asonto kabhana basilo. Naye emhlolo. Kahle vele indlalifa mbani? Yimi indlalifa. Yeah, ende futhi ngiyazi yabona anti kudala ngidinga yabo. Kudala ngidinga lapha ende manje senze ngakuthola yabo. Ende lakho abantu engibaziyo mina. Abantu abanye Oliya nabanye nje yabona laba abanye abacala. Yabo mina. Akulethe isikhwama sakho. Oliya ina kakho sibili. But abanye bakho bakhona. Abakhona sibili. Mfowethu la. Phela uyangazi into zama family planning lezi. Phela uyakwazi ukhona umunye njengawe sokhuluma njengawe kanti vele lingena njani? Ngomalayisha nje. Ngeloma ukuthi kathi ungikhangela njalo. Ngingathi ngiyatshela umuntu mina. Akuthi ngihambe mina. Ihambe kahle ne. Yebo. Antiza. Singena endlini mfana. How are you, Zizi? Mr. Lawyer, ukanjani? I'm fine. How are you? I'm fine. I'm just happy to be here. Careful. Zizi, this is our lawyer. Yeah, I met him.
Oh, okay. So uyasincedisa into ezitshiyeneyo lapha endlini, small things and big things, into ezinjalo. Hey! Uqine Mr. Loy, hayi. Phela uyindoda wena. Uyindoda emadodeni. Ngiyakubona. I wonder why you single and very searching. But amazulu ayathanda wena. Wena amazulu. Loya madoda. How are you? Hawu, busungibulisile nje. Mr. Loy, mana mina ngiyekwenza something, nalisa lisenza something. Makungena space, yakhona ukuthi shek, leqele ngaphi ebedroom kule space esiningi. Yabo? Mana ngithi ukuthi hand shaba. Papa. Mr. Loy, kanqala kanini ngotatami and like if alanda lo. Yes. Ndinemfranda kudanyota. Eish, sorry. I mean ilamanzi semfuna inkomishi yokunatha. Ay. Yes. Nasemhlolo kaJames. Buya wena. Anti. Kuyakufuna kuyimhlolo kalokhu uzini. Imhlolo kaJohn, ayibona kaJames. Kuthule wena. Uyabani selidisturb enye into eserious lapha anti la. Kazi into lebi yangishiya mina ngingumalume le meeting yangikhona nale anti. Malume kabani? Na ngumfana lapho uthi ngumntaka babeni. Bana bazana uphenge. Angani bana wangani? Yoshama. Right. Yaphela. Hayi zanyanya sa. Hayi. Ayinanje sikuni. Ale mhlolo le. Uleyo menezi wena. No, nde 30 ka unenga. Nkusami mina ngizakwazi mina. Mina ngizakwazi andinabo ubundlalifa bombalekela anti sho uyabona kodwa sho. Zimbabwe yesiyenza le ndlalifa lapha. Liya ngazoki pana. Yo. Kuyashisa lana. Yes, sis. And So my father had another child in South Africa. Sure. Sawubona bhuti. sawona mntasinjani? Sharp Joe unjani wena? Ayaphila. Awungitsheli bohlala kuphi egoli? Deep sloth mfethu. Sloth yazi kasi lamakasi. Kasi lamakota mfethu. Yazi namgcwele nje kumnandi ukhazi nje yonke into emnandi. Indlalifa. Indlalifa. Don't touch me wena Nyasarani. Awure power ngibhiki. Ufunani? Ngifuna ukuba ngiJohn. Hayi John Ray yambhabhathiso kumbe iJohn yokuginya inhlanza. Ngifuna ukuba iJohn Ray yakuvula igate. Ngithe ufunani? Ngifuna amakiyo okuvula igate. Isitoko sikhona. Okay, thatha lapha uphe umuntu ofuna ukuthi wakuthanda. Wena umphe wona ngobakho. Angicela phela ngirozi leganga usukume ngibona isitoko sakho. Ngibone ngani igate lika John ngifuna ukurivulela la. Get out. Get out. Hey. Wena mama. Ifence paint enlutshwane kangaka. Kuyasebenza izinto kwakho khona okupho. Son of a man with many children. Vayanda, the brother of Lianda, Sianda, and Sianda. Uhlume khona apha. Laba abanye mele benyamalale vele. So nazenza njani? Lungisela umuthi anti. Imali yakhe yabuya vele ikhona khona. Okay, take this and put it in a liquid and give it to the person we want to disappear. Sure. Yabona manje ani sesikhuluma. But lawe phela zama phela ukudinga ehlisa umuntu wemakeup. Awulabantu bemakeup abaziyo yini? O PPW abanye nje anyone else bekujaye ngemakeup man. Face paint yakho le enlutshwane le. Awula vibe man. Get out. Fela ngani uyachacha bona ngani ukethusela mbijana. One class, elinye class ingapha class. Sit here.
Shintsha ikhala. Ha lapha yimini Ndlalifa. Mana mbabona thina my brothers and sisters, Juice. Nansi juicy, nangini lapha, alright, spotle. Right, yeah. Uzokhona ukuhlala ngale Buddhas. Like, mfethu. Yeah. Awuself besaba. Besisathatha iself. Angaba injiva la. Jeez. Yazi mina andiqonkweni. Ngiya-understand ukuthi uba wena abantwana abaningi. Hayi, but no. Angimuzwa la. Uqinisile siyanda yazi. Mina lo inkazana lo, ngangiyangezwa ngaye. Kodwa lo munye lo. Hayi, ngiphelela. Yabona nje ngivele angimuzwa la. Yazi hayi ngiyabona ukungcono simlande simhlabe nombuzo ngoba angeke kwakhulule emoyeni wami. Hayi. Anasile. Lapha singene indlela mfana. Ngizindle kakhulume ngaye ngishonisa. Hayi. Emzwanini, nami ngiyalithanda. Restan. No, yabona rest. Mana, webaya bo twist. Restan bafethu. Restan. Nami ngiyalithanda. Sokushaya. Nami ngiyamthanda. Sure. And then Hayibo, Squint. Buka phela. Come and hug your brother. Siyamthanda lo muntu Jo. Yeah. Yabona ilifa ne? Yabona ilifa. Kumele simnikeze lonke. Lo yalideserve ilifa wena. Wo before siyakhashana. Wenzakalani? Kanti wena mfana wena kunje. Ungumnta kaBarnabas ngaliphi wena? Barnabas. Oh, yeah, kahle anti wena ufuna wazi ukuthi like ubaba wangikhanda kanjani. No man, yabona mawunanzelela awufani nathi yabo. For example yabona nanti mina ngisiyanda, kulobayanda, kuloliyanda, loziyanda. So wena ubani khona phume kapi khona? Amanda. Yolanda. Command. No, you know, kahle mina bambiza ngobhanda. Sure. Yeah, bhanda. Mfana ubabuze bonke la baza kutshela ngami. Mina ngifuna iqiniso ngesithini. Oethi sizaqabana khona. Kahle mina ngazana noLeah yabo auntie. So anginandayo yokuhlala yabo. So ngithe mfika lapha beli busy likhuluma ngendaba zamalifa so ngavela taswe. Mara mfethu, what about imabonyengi? No, yo, mana, something sakhuluma nomuntu omdala. Brika mfethu. Hey, it's John Vurigeti. Hey, ngithi nazi talk. Get out.